Pengba si kilo da chamhum phune sing sim mau yeng na ho gaya ha 1 kilo ha Sini ting khang yarum gadroga. na ma khani sure nga hai pengba ngarang khajing macha khajing achoba nga achoba loi sure sida ko loi na fangi sida वाले 200 ये 250 का ये 200 का ये भाई इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये है कि ये ममरा है ड्राई फ्रूट्स देसी ong hawai ni si kilo dal pa hum phune ko na kun gi lo हो गया क्या? ज्यादा हो रहा है. men sim ba mu lo ba dare ko ke lo gen no हाफ किलो तो लूंगी. kilo kham lo ro ge kilo dal pa ni phune ko sakti fazare kilo khai pa kun gi lo dare भाई आधा किलो करना. hello mayam kaman palige ngasi gi video se di khoi sabji khara lai ru bagi video oina tawjar ke sida gi hore sida komla yam yola koi ki pham bahau na dri ko khara ngal le lang ki ka yole thawi macha am to loge संतरा 100 रुपए किलो भाई mangra khale अरे 30 रुपए ना 30 रुपए 30 रुपए ये मैं 30 रुपए किलो 30 रुपए किलो 30 रुपए आधा किलो कर दो भाई swai sina hai lei stall mayam ni ko hai lei su yore sana pe su yore loina mix to wari swai sini ko hai lei ngatan la foi ha lei ro ke wa tabi ke sik pai re kya दर्जन 60 रुपए. तो क्या लोग इतना ही लोग हैं रा वही सी ट्राइन थे लोग पावम फूने खरा लोग क्या ब्रोकोली सी फजर है भिंडी ले रहे से भैया 30 का देना. ये आप कितना बता रहे थे भैया? 30 का आधा किलो किलो 50 फिर कितना करूं किलो खाए तो कौन सा नहीं ले छोटी सी 250 रुपए खरा लोग रे पकुंट्रा की बामा तो ले बतुरे की स्टॉल नहीं कुंट्रा की पीस अनी की स्टॉल नहीं oh ini sudah yore sudah mi chin lo re usi koi hale ayam tahu lo re kurma petha yon phami sina pai ye ni ole sih kurma petha se koi bane apple ga na ra khali ko si lai lo re yum hal ni lo sa lai ba